Aldez aurretik oso zaila dirudi Osasunak bihar Atletico Madril altxuaren aurka emaitza ona erdiestea. Javi Grazia bera entzutea besterik ez dago. Para mí ver al equipo competir frente a nuestro rival ya va a ser positivo. Itxaropen izpitxo bat badu ordea Osasunako entrenatzaileak. No quiero decir, no soy pesimista ni quiero decir que no tengamos nuestras opciones. Graziak argi du bihar lanak gogotik egin beharko dutela, batez ere atzealdean. Hala, baliteke 3 euskarri zelairatzea erdialdea sendotzeko. Silva, Loe eta Puñal. Azken horrek ordezka dezake Roberto Torres amaikakoan. Aurrelari gaztearen lesioak aldartea garraztu dio Javi Graziari. La de Roberto, pues es cierto que estaba actuando últimamente con mayor asiduidad y el perder un jugador, además de esa manera, ¿no? Pues la verdad es que es importante. Deialdian Satrustegi eta Lolo dira berritasunak. Izan ere Osasunak 6 hutsune ditu biharko partidurako.